amakuru atugeraho aka kanya aremeza yuko Papa Francis yaba yitabye Imana kuri uyu 21 z'ukwa kane 2025 afite imyaka 88. Ibi by'urupfu rwe bibaye nyuma y'igihe kinini ikizwe nka pneumonia cyatumye amara ibyumweru birenga 5 mu bitaro. Nyuma y'uko avuye muri ibi bitaro yagiye kwifatanya n'abandi mu gusoza cyangwa se mu kwizeza ibirori bizwi nka Pasika cyangwa se izuka ry'umwami Yesu Kristo mu ngoro ya St Peter's Square. Ahangaha yakoze ibi birori abikorana n'abandi ba sacerdoti cyangwa se abandi bapadiri bakorana mu ngoro ya Papa, hanyuma abivamo ataha ajya iwe. Uyu Papa Francis yavukiye muri George Morio muri Argentine, yatowe nka Papa wa 266 mu mwaka wa 2013, aba mu Papa wa mbere w'umujesuiti uturuka muri Amerika kandi niwe mu Papa wa mbere wabayeho udaturuka mu Burayi. Uyu Papa atorwa mu 2013 yagiyeho akora ibintu bishya muri Kiliziya Gatolika, aho yashyizeho itegeko cyangwa se yashaka gushyiraho itegeko ryakemerera abagore kuba abapadiri. Uyu Papa yanakoze ibindi bintu, aho yaciye akavuyo muri Kiliziya, aho yashatse no guca banki y'Ivatikani, yibaza uburyo Kiliziya nyine ishishikajwe n'amabanki. Yakoze ibintu byinshi biteza imbere Kiliziya, harimo n'abamurwanyaga gusa, ariko yari umugabo uhagarara ku kuri. N'abamuzi neza bavuga ko yarwanyije ibintu by'uturengane by'iki mu isi yose. Yashishikarije Uburusiya kuba bwarekera intambara burimo na Ukraine, yashakije amahoro hirya no hino ku isi. Mbega abantu ntibazabura icyo bamwibukiraho, yari umugabo w'intwari. Naruhukire mu mahoro nicyo twamubwira. Ubu uri umukatolika utari we, naruhukire mu mahoro. Ndabakunda cyane, mukore subscribe, share na comment.